Ndagusuhuje umuhanzi Tom Close nyuma yo gusora indirimbo Look at Me yatumye agira amahirwe. Ni indirimbo yamuzaniye amahirwe kubera ko mu rutonde rwakozwe rw'abahanzi batanu bakize mu gihugu cy'u Rwanda yisanze ku mwanya mwiza. Ubundi se bano bahanzi nabahe? Kubera iki Tom Close yisanze kuri uyu mwanya? Ibi byose urabimenyera muri kino kiganiro. Njyewe ugiye kugiza amakuru nk'aya nitwa Bombiva, yitwa Kingdom JBTV kuri YouTube ndetse na kuri TikTok niko twitwa. Hanyuma utarakanda subscribe, uyu ni wo mwanya kugira ngo tujye tubana muri buri kiganiro. Hanyuma ngo ikaze ku muyoboro mugari wa internet, narakubwiye urisanga. Tell me what you need. Yes, ubwo rero namaze kuguha ikaze mu kiganiro cyacu. Hanyuma rero iyo tugiye kureba umutungo w'umuhanzi, iyo tugiye kureba umuhanzi ukize, umuhanzi mugari mu Rwanda, dushingira ku cyo bita ibitaramo ndetse n'amasezerano, ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ikigereranyo cy'umutungo afite. Ibyo rero nibyo bigiye guhita bituma dufata abahanzi batanu ku rubuga rwa Forbes rwatekereje ko aba bahanzi ari bo bahanzi bakomeye mu Rwanda bafite icyo twita umutungo. Aba bahanzi rero batanu nibo ndagira ngo nkubwireho. Ndahera ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu rero niwo tugiye guheraho. Nkuko nari ndi kubikubwira, ni urutonde rwifashishijwe hagendeye ku bitaramo ndetse n'igereranyo ry'imitungo aba bahanzi bafite, n'amasezerano rero baba barasinyanye n'andi makampani agiye atandukanye ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi baba bakora aba bahanzi. Hanyuma rero tudatinze reka turebe ku mwanya wa gatanu hariho nde. Number 5 hari kubarizwaho unde. Number 5 hari kubarizwaho umuhanzi ukomeye cyane. Uyu muhanzi yegukanye na Primus Guma Guma ya mbere. Ku mwanya wa gatanu turasangaho umuhanzi witwa Tom Close. Uyu Tom Close rero niwe wegukanye Primus Guma Guma ya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero Tom Close akaba afite umudamu we akunda, umudamu mwiza, umudamu witwa Tricia. Hanyuma rero uyu Tom Close akaba yarize ibintu bigendanye n'ubuganga na medicine. Uyu munsi tuvugana rero akaba akuriye ibitaro bishinzwe gutanga amaraso hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba afite rero inyungu zituruka ku muziki ndetse no ku mwuga we w'ubuvuzi n'ibindi bikorwa rero bigiye bitandukanye kabisa. Hari ibigeranyo rero bivuga ko uyu mugabo afite icyo twita miliyoni 2 z'amadolari, akaba arizo uyu munsi atunze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Miliyoni 2 z'amadolari ni amafaranga menshi cyane, rero uyu mugabo rero atunze miliyoni 2 z'amadolari. Kugira ngo wumve ukuntu aya mafaranga rero ari menshi cyane, miliyoni 2 z'amadolari zingana na miliyari 2 na miliyoni 940 z'amanyarwanda. Uyashyize mu manyarwanda rero bikaba bingana n'izi miliyari 2 na miliyoni 940.
uyu ni wo mutungo rero w'umuhanzi Tom Close. Tom Close rero tukaba tumusanze ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 hariho nge, yino yitwa Kingdom JBTV, ngewe ndacyari bombiva. Ku mwanya wa 4 turasangaho umugabo wirwanyeho. Yes, ku mwanya wa 4 turasanga umugabo witwa King James. Uyu numwe rero mu bahanzi bamaze igihe kinini mu muziki nyarwanda, kandi akaba afite ibikorwa by'ishoramari birenze umuziki. Uyu mugabo rero akomeje kugenda aca agahigo. Ni nyuma yuko rero amaze gukorera igitaramo muri BK Arena, akaba yaranditse amateka undi muhanzi wese mu Rwanda atigeze akora gukoresha igitaramo kabiri kandi amatike agashira. Ibintu yakoze ntabwo bisanzwe, niyo mpamvu rero azahora yibukwa mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu niwe muhanzi rero tuvuga w'ibihe byose. Abahanzi b'ibihe byose nakubwiye ko hari babiri, kari umugabo witwa King James ndetse n'umugabo witwa Meddy. Abandi bose nabo bitwa aba legend. Buriya nka The Ben tumwita legend, n'umunyabigwi, ariko The Ben na Coblos Melody ntabwo ari umunyabigwi. N'umuhanzi twavuga ko ari kuri hit, ariko ntabwo twavuga ngo ni umunyabigwi. Nta kintu kitwereka ko ari umunyabigwi. Hanyuma rero uyu mugabo witwa King James tukaba tumusanze ku mwanya wa 4. Ariko se King James nta bintu tugomba kumugeraho birambuye? Reka tubivugeho. Uyu muhanzi King James ndi kukubwira ko ari umwe mu bahanzi bamaze igihe kinini mu muziki, kandi akaba afite ibikorwa n'ishoramari birenze rero umuziki. Hari rero iki cyegeranyo kivuga ko King James ahagaze kuri miliyoni 5 z'amadolari. Ayo mafaranga ni menshi cyane rero, miliyoni 5 z'amadolari. Mbaza ngo mu manyarwanda nangahe? Miliyoni 5 z'amadolari uzivunjije mu mafaranga y'u Rwanda havamo miliyari 7 na miliyoni 350. Yewe kubera ko idolari ry'uyu munsi, idolari rimwe rivunjwa amafaranga y'u Rwanda 1470. Ni nayo mpamvu rero miliyoni 5 z'amadolari zingana na miliyari 7 z'amanyarwanda na miliyoni 350. Aya mafaranga rero niyo King James atunze, niwo mutungo atunze uyu munsi. Amafaranga ni menshi cyane rero. Ku mwanya wa 3 mbaza ngo harinde. Ku mwanya wa 3 aho twari turi ku mwanya wa 4 no dusanze King James. Ku mwanya wa 3 rero turasanga turasanga nanone umugabo wirwanyeho, yitwa nde? Umuhanzi uri ku mwanya wa 3, ubyange cyangwa se ubyemere, afite amafaranga menshi, ayakura rero mu bitaramo byo hanze, cyane cyane muri Amerika ndetse no mu Burayi. Ariko imitungo ye, attention tubyitondere, imitungo ye ntabwo imwe n'imwe izwi kubera ko akenshi arayihisha. Uyu mugabo yitwa Ngabo Medal, afite umugore we w'umunya Ethiopia akaba yitwa Mimi Mefra. Uyu mugabo rero Ngabo Medal ubu ngubu akaba yarinjiye mu kintu kijyanye na gospel music, kubera ko imbere yaririmbaga Shikra, mwese murabizi, ariko uyu munsi asigaye yarinjiye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu mugabo rero Ngabo Medal ni uri ku mwanya wa 3 n'amafaranga angana terero. Umutungo wa Meddy mu byabazwe urangana rero na miliyoni 7 z'amadolari. Miliyoni 7 rero z'amadolari umutungo wa Ngabo Medal uyashyize mu manyarwanda arangana na miliyari 10 na miliyoni 315 n'ibihumbi 550. Niwo mutungo uyu munsi wa Ngabo Medal ubarwa bazi, kandi Ngabo Medal yerekana ko afite. Hari indi mitungo rero ya Ngabo Medal atajya ashyira ahagaragara kabisa. Ngayo rero nguko Meddy. Ku mwanya wa 2 hari inde? Ngabo Medal tumusanze ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 2 rero hari inde?
ku mwanya wa kabiri muhaguruke mu mwakire, yitwa Itayiwacu The Blues Melody rero 001 ari ku mwanya wa kabiri. Blues Melody rero akomeje kwandika amateka, umuhanzi kabisa udacika intege, munyakazi, umuhanzi ukora cyane kabisa, muhanzi mwiza ukundwa n'abanyarwanda, aza ku mwanya wa kabiri. Blues Itayiwacu kabisa. Blues Melody amafaranga ye rero angana ate, ubundi ayakura hehe? Itayiwacu rero Blues Melody ari mu bahanzi binjiza cyane, afite rero impamvu ituma yinjiza cyane, afite amasezerano akomeye y'ubucuruzi, urugero harimo amasezerano ya miliyoni 150, miliyoni 150 na Kigali Arena, amasezerano yasinyanye na Kigali Arena angana na miliyoni 150 ku mwaka kabisa. Hanyuma uyu muhanzi rero Blues Melody kabisa agiye afite n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Amafaranga rero ahagaze uyu munsi nakayabo kabisa. Amafaranga rero Blues Melody ahagaze uyu munsi, ahubwo nari nibagiwe n'andi masezerano yasinyanye na Block angana rero na miliyoni 50. Amafaranga rero uyu munsi ya Blues Melody ahagaze muri miliyoni ahagaze muri miliyoni 10 z'amadolari. Uyu munsi rero ni miliyoni 10 z'amadolari ahagazeho uyu munsi umutungo wa Blues Melody. Aya mafaranga rero uyashyize mu manyarwanda turabona ko ari ni nk'ibyatsi. Miliyoni 10 z'amadolari ni nk'ibyatsi. Nuyakira mu manyarwanda rero, aya mafaranga rero iyo nyavuze rero ngira ubwoba. Yego, aya mafaranga iyo nyavuze ngira ubwoba. Miliyoni 10 z'amadolari iyo uzishyize mu mafaranga y'u Rwanda zingana na miliyari 14 na miliyoni 700. Aya ni amafaranga menshi cyane rero. Aya niyo mutungo wa Blues Melody uyu munsi ahagaze. Ni amafaranga menshi cyane rero kabisa. Munyakazi yabaye munyakazi. Blues Melody rero tukaba tumusanze ku mwanya wa kabiri. Ibaze ngo ku mwanya wa mbere hariho nde? Muhaguruke tumwakire rero. Yarihirinze, yakoze uburyo bwose bushoboka kugira ngo abashe kubaho neza. Arangira ashaka n'umugore mwiza, aramukundira, babyara n'umwana mwiza, baranjye bamwita Luna. Yitwa Mugisha Benjamin, abantu benshi bakunda kumwita Tiger B, abandi bati Igisamagwe kabisa. Yitwa The Ben. Hanyuma uyu mugabo yagize ibihe byiza muri music kabisa. Hanyuma muhaguruke tumwakire. Turamusanga ku mwanya wa mbere. Hari ibintu byinshi bituma aba uwa mbere, kandi nta n'amahitamo yo kuba wavuga ngo ntabwo ari ku mwanya wa mbere. Aha bigaragariza, ejo bundi yakiye umugabo witwa Ashton Hall w'umunyamerika, yaje mu Rwanda, aramaze kumwakira byonyine ibyo ngibyo byatwaye miliyoni 4 kugira ngo amwakire. Uyu mugabo rero ntabwo asanzwe. Tiger B, muhaguruke tumwakire ku mwanya wa mbere. Amafaranga afite ntagira ikigero, ntagira uko angana. Uyu mugabo yahirinze mu buryo bwose bushoboka. Umugabo mwiza, umugabo Pamela yarebye akavuga ati wowe ni wowe ugomba kumbera umugabo wo hazaza. Uyu mugabo rero agahigo akomeje kugaca. Umutungo wa The Ben rero abantu barawirahira. Singiye kuvuga ibikorwa yakoze kuko twabivuga amabere yakwanama. Umugabo rero witwa The Ben uyu munsi tuvugana afite amafaranga, umutungo ungana na miliyoni 15 z'amadolari. Aya mafaranga rero iyo yakize mu manyarwanda ni nk'ifu, kuko aza guhita angana, izi miliyoni 15 z'amadolari ziza guhita zingana na miliyari 22 na miliyoni 42 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda papa. kabisa. Hanyuma rero uyu mugabo ntabwo asanzwe. The Ben
akaba ari ku mwanya wa mbere, akaba yenda gukuba uri ku mwanya wa kabiri uja mukurikira. Hanyuma rero kabisa urwo rutonde nuko nguko ruhagaze, ubyange cyangwa se ubyemere. Yino yitwa Kingdom JBTV, njyewe ukwigezaho amakuru nk'aya ngaya nkaba nitwa Bonviva. Wowe wakanze subscribe ni byiza, kandi nawe utarayikanda uyu niwo mwanya kugira ngo uyikande, kubera ko ugenda usigwa mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi ibiganiro byiza, biganiro ukuramo inyigisho zigiye zitandukanye. Ndagushimiye, ugira ibihe byiza kandi ndagukunda cyane. Oh yeah, tell me what you need. Oh yeah, tell me what you need. Oh yeah, tell me what you need. Oh